бобои ҳоҷӣ мирзо гӯяд ки касе ки дар дасташ номи аллоҳро менависад чӣ ҳукм дорад? оё ин ҷоиз аст? бародарои азиз ва гиромӣ, нависондан новобаста хоҳ номи аллоҳро менависад, хоҳ номи худша менависад, хоҳ номи падарша менависад, хоҳ номи модарша менависад, фарқе надорад. ҳамин навиштаҷот дар ҳамин баданҳои мову шумо, бародарони азиз, ҳеҷ гоҳ ҷоизам нест, дурустам нест. ҳатто дар ҳадис хондум ки 4 нафара пайғамбари нозанин гуфт аз раҳмати худо дур аст. якеш ҳамун касе аст ки навиштаҷот дар баданаш дорад. барои ҳамин ин бо хеле гуноҳи калоне ҳаст ки вақте мо агар номи аллоҳро дар дастмон нависем ё дар ягон баданмон нависем, мо бубинен ҳатто дар телефонҳо савол мекунанд ки дар экранаш сурати аллоҳ ҳаст, мегем бо ӯ ҳоҷатхона дар омадан иҷозат нест. вақте ки ту дар худи баданат ин аллоҳ ё муҳаммад инҳо вақте ки китобат мешаванд, то ҳар гоҳе ки халоҷо медароӣ, дар ҳар як қадамат, дар ҳар як дохил шуданат, ту пеши худованд гунаҳгор мешавӣ. имрӯз агар имконаш бошад, касе навиштаҷот дошта бошад, баъзе мегӯяд ҳамхелӣ баромадааст, дорувое баромадааст ки аз болош мемоланд, ҳамон ҳарфҳо ҳама нобуд мешавад. агар имконаш бошад ки ҳараҷ набошад, бо ягон зараре ба ҷисми шумо наорад, мақсад онҳоро аз пӯстотон дур кунед. ва агар нашаваду ягон зиёне меовардагӣ бошад, ин ҳолата бародар азиз, барои ин гуноҳи кардагитон тавба кунед. ҳеҷ гоҳ ҳар чизеро ки бин бародарои азиз, худованд ҳамин хел моро зебо офаридааст ки дигар ҳоҷат ба тағйир додан дар ҳамин узвҳои мову шумо нест. ҳеҷ гоҳ ман мебинам бисёре аз мисол нафарҳоеро ки дар нохунҳошон, дар дандонҳошон, дар мӯйҳои сарҳошон, дар чашмҳошон ҳар хел тағйиротҳо медароранд. алалхусус хоҳарои мо ба ин баданҳои бисёр зебое ки шумо доред раҳм кунед. бисёре аз ҳамин барномаҳоро тамошо кунед. олӣ ҳамон касое ки мақсад дар ҷисмҳошон чизҳои иловагӣ карданд, хоб то ҳатто пешҳои барошонда мебинед ки чизҳои иловагӣ васл карданд. ҳамаи амонҳо бо бисёр бемориҳои вазнине мубтало шуданд. иншоалло дар шумо зебогитон, хоҳ додарои азиз, хоҳ хоҳарои азиз, ахлоқи зеботон, ниятҳои нектон, суханҳои хубтон, ин барои шумо зебогӣ аст. ин зебогӣ нест ки мо он чизҳоеро ки зиёдатиян дар узвҳомон пайваст кунему, баъд зарарҳошона бубинем. зарарҳои хеле ва хеле зиёд дорад. аз ин лиҳоз агар хоҳарои моро бинем, модарои пешмонро бинем, чӣ қадар мақсад пирам ки мешуданд, ҳеҷ гоҳ зебогишон аз чеҳраҳошон, аз дастҳошон дур набуд, барое ки аз химияҳои имрӯза истифода намекарданд. ҳамзамон бародарои азиз, шумо ҳам аз ин навиштаҷотҳое ки ҳастанд ҳеҷ гоҳ истифода накунед ки ҳатман ино дар пӯстои шумо, дар узвҳои шумо ягон зарару ягон зиёнеро меорад. вале ба ҳар ҳолам ки бошад, шариат манъ мекунад аз навиштаҷоте ки дар пӯстомон мо менависем. саволи дигаре ки ҳаст, бобои ҳоҷӣ мирзо, оё зани ҳомиладоре ки кӯдак ҳомиладор ё ки кӯдак шир медиҳад, рӯза мегирад ё на? ман дар ҷавобҳои пештар дар ин масъала бо хеле рӯшанӣ андохта будам. хоҳарои азиз, модарои азиз, ҳар зане ки агар дар ҳолати ҳомиладорӣ қарор дорем ва бисёре аз занҳое ки бар ман занг мезананд ки дар ҳолати ҳомиладорӣ хурдагиҳошона пас мегардонанд ё хилас ҳамеша дилшӯрокӣ доранд, агар вақте ки рӯзадор бошӣ, ин чизҳо ки барои ту диққат меорад ва ҳамеша албатта ба рӯзаи ту зиён дорад. зин лиҳоз шариат барои шумо модаро хоҳароe ки дар ҳолати ҳомиладориен иҷозат додааст ки шумо рӯзаҳотонро бихӯред.
روزه هاتون بخورید. و از همین حالت که شما اگر بیرون شدین، انشاءالله کدام وقتی که باشد این روزه ها را در یک روزش یک روز قضا بگیرید. همچون مادرایی که البته شیر میتین، اینها را هم من گفته بودم که یعنی در حالت شیر دادن که گفتیم اکثرا همین شیر از حساب خوردن پیدا می شود. وقتی شما که روزه میگیرین همون شیر که اگر نه آمد کودکاتون با گرسنه میمونن. خدای مهربان همین را، شریعت ما همین را به نظر گرفته است که برای شما اجازت دادن. وقتی که اگر از این حالت شما بیرون شدین بعدا قضایی گیرید. اگر مادرای باشن که کودکا را مقصد با طریق شیرهای مگزینی کلان میکنن، خیلی برای اینهاش اجازت که روزه دارن، اینش چی باکی نداره. ولی مادرایی که اگر شیر میدادن شون حساب غذا باشد، شما در شریعت اجازت داده است که شما مقصد انا روزهاتون بخرید، یعنی هیچ باکی ندارد. دیگر سوالی که اینجا آمده است، بابای حاجی میرزا گوید که زن حائضه در شب قدر باید چیکار کند؟ ثوابش میرسد یا نمیرسد؟ البته مادرها و برادرای عزیز، شب قدر که یکی از روزهای بهترین این ماه رمضان هست که شب ایرا شب زنده‌داری کردن برابر است با 83 سال زیادتر از عبادت، از 1000 ماه. حتی گویم نزول ملائکه ها، حتی حضرت جبرائیل که در این شب و موافق آیت قرآن که در سوره قدر می آید به زمین پایان می شود. خلاص بسیار شبی با ثوابی هست. ولی مادرها و خواهرایی که حتی در حالت همو حیض هم که باشن، شما با سبحان الله، با الحمدلله، با الله اکبر گفتن گناهگار نمی شوین. فقط زنی حایضه نمیتواند که مقصد قرآن در دست بگیرد یا نمیتواند که از آیت‌های قرآن چیزی خواند، لیکن از ذکرهایی که هست شما اگر استفاده برین هیچی باکی ندارد. اجازت است که مقصد شما از تسبیحات استفاده برین. بابای حاجی میرزا گوید که با شخص بینماز زکات دادن جایز است یا نه؟ البته شخص بینماز وقتی که ما میگیم، شما برادران عزیز یک چیز فراموش نکنید که در اعتقاد اهل سنت و الجماعه آدم بینماز از دین بیرون یا کافر نمیگویند. یعنی شما هیچ وقت در عقیده من ایرا جای نکنیم که آدم بینماز آدم بیدینه. نه، آدم بینماز الله را اگر شناسه، پیامبر را شناسه، ولی بینین عقیده اهل سنت بر همینه که وای به خاطر نخواندن نماز گناهگاره، یعنی کفران نعمت کردگی. لیکن وای مسلمان برادر عزیز، وای مؤمن است. زین لحاظ برای او دادن زکات، دادن صدقه فطر، خب همه اینها البته برای او درست و جایز است. اگر شما برای این کس مقصد از نفرتی که در دلتون در نسبت اینها دارین، این خیر ندارد، بلکه با اینها برادر بسیار اگر دلمان سوزد، ما اینها را مقصد از امکانیت های داشتگیمان برخوردارشون میکنیم و دعوتشون میکنیم که تا نمازاشون خوانند، تا خدا را عبادت کنند. انشاءالله با این دلالت ها و با این دستگیری های ما خدا خواهد او با میل به نمازم پیدا میکند و اخلاصی به نمازم پیدا میکند. خدای مهربان همه شما را نگهبان باشد. من انشاءالله با یک قسمت سوال هایی که باز در پیش دارم باز برای شما انشاءالله اینوش جواب میگردانم و چگونه که در ابتدا من دعا کردم، بازم از خدای مهربان خواهم می‌وستم که خدای مهربان هر یک تمنیات و مقصودهایی کردم با فضل کرمت حاصل بگردانم و در آخر خدا همه شما را در پناه رحمتش نگهبان باشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.